Bakit yung taong maganaka, agyang manasakit ya? Agyang panasakitan mo na yung panasakitan, lalo yung magiging maganaka. Ne? At ikaw kilalang makanita. Balo yung kiyang Bible, ing puso na kanuming tao, anti yang ginto, anti yang bala mo ginto. Ngini, bakit di mo pekiyapos king ginto, yung puso na ning tao? Kasi pala yung ginto, kung todo dadala niya kaya api, lalo yung magiging puro. Refinement. Anakin Biblia, in the same way that gold and silver are refined by fire, the Lord purifies your heart by the tests and trials of life. So, yung tao, kung todo dadalan niya, king mga sakit na sitwasyon, nung tutuyang magana ka, lalo yung gagana ka, uling, kanita yung magiging puro yung kayang puso. So, nung ika makanita ka, rejoice in the Lord. You are blessed beyond what you can imagine. Itamo po, if you like my content, please hit follow or subscribe. Ako po El Takashi. Dakala salamat po. God bless.